baroga basaza banyu baje kumbwira hano umuhungu umwe yaje kumbwira ngo mushike karamuro umukobwa uri munsi umupangayi mupangaya tunze se na nyina bose tibari hano ni uri hano na mushiki wewe aigo tayini mpamvu hakuna sababu nyingine si bashiki bacu na si masisters wetu si bashiki bacu si bakaka si madada zetu wala mashosho wetu si banyoko wanyu si wa mama yenu mdogo ikibazo ufite shida unayo tarusengero wubatse haujajenga kanisa tarusengero wubatse haujajenga kanisa tarusengero ufite hauna kanisa lolote ndamana ufite hauna Mungu kubera ko ndamana ufite kwa sababu hauna Mungu uzoza ubishitsa umwuka w'Imana ziguruta maze wamuvuga ngo ni nyatsi utakuwa unafikisha mapato yako alafu Mungu apumzie pumzi yake na ipeperushwe alafu useme kama ni ridhi. Kwa kutamka Mungu. Biblia ni Imana yakoze. Biblia ni matendo ya Mungu. Igasubira bikaba ivyo kwikorano. Pia inakuwa tena yale matendo ambayo Mungu anaendelea kutenda. Yamara igasubira ikaba ivyo zakora ejo hazaza. Pia Biblia ni yale matendo Mungu atatenda kwa siku zijazo. Hiyo ndio Biblia. Sema amen. Amen. Mugiye mwese mwavuga gukomera kw'Imana n'ivyo Imana ikora. Kwa wakati wowote ambapo nyinyi mtaweza kutamka makuu ya Mungu na yale Mungu anayotenda. Mukongera mukavuga ivyo kuvuga. Pia mnatamka yale Mungu anatamka. Hanyuma mukavuga amasezerano mwibitseho. Na alafu tena mnasema agano mnayo. Ico ni gitabo ni Biblia. Hiyo ni Biblia, ni kitabu. Uriya mugabo ni Biblia. Mzee huo yeye ni Biblia. Hallelujah. Hallelujah. Sema amen. Amen. Sema amina. Amen. Murabonye ko ntawuza wicundi. Je, mnaona ya kwamba kuna yote ambaye anamuua mwingine? Muraseme ko nta muntu uza wicundi. Mnayakubali hayo? Mai ndaza yicana. Mai haya uwi. Iyabaza yicana uriya ntabera byose. Ingekuwa ni mtu ambaye anaua yule hangefufuka. Muntu wazawe n'umugore yekito tuzuye abaro numva byawe n'umugore aramigiye gito tuzuye iruho mibabaro avuka ariko Peter aracyari mu materaniro bafite konseri wabo ku rusengero ngo aracyari mu materaniro. Umuntu wese wazawe n'umugore aramigiye gito, yeyote ambaye amezaliwa na mwanamke anaishi kwa muda mfupi, kandi icyo gihe cyuzuye ibibazo, na wakati huo unajaa shida, cyuzuye ingorane, inajaa ziki, cyuzuye umuruho, pia na mchoko, harimo kugwara, kuna magonjwa, harimo kuraswa, kuna kushut, harimo gufa, kuna kufa, harimo kumugara, kuna kulema, harimo umukene, kuna umaskini, harimo kubura ivyo wambara, kuna kukosa mavazi. ivyo ni ivy'umuntu wazawe n'umugore. Hayo ni ya mtu ambaye amezaliwa na mwanamke. Sema amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Hanyuma y'ivyo zose imaze kumugeraho, baada ya hayo yote ameshakuja kwake, agacibwa agapfa, ana fariki. nubwo nibwo buzima bwacu. Hiyo ndio maisha yetu. Tubushimira Imana tukubisa amashi twese. Tushukuru kwa hayo, tukipiga magofu. Hallelujah. Hallelujah. Sema amina. Amen. Tuzohimbaza Imana ivyo birimwo. Tutamtukuza Mungu na bado hayo yanaendelea kuwepo. Avuze neza. Amesema vizuri. Ntabwo ana Mungu. Ntago
ari gutima mfane kumana ntati imana w'imfane hajalaumu Mungu ntavuze nabi mayimayi hajatamka vibaya kwa maimai ntayitutse hajatusi karavuga ngo we mana we yeye anasema Mungu ushimwe ko ndiho sifiwa kwa sababu naishi bado ukuboko kw'igiti na bado mkono huu ingalao ni kipande urebe ukuntu nawe yazunguje moshwa angalia jinsi naye amepunza kitambaa amaze wewe ukiyafite yombi ananiwe gukora alafu wewe ambao bado na mikono miwili unashindwa kuyatenda aravuga ngo we mana ushimwe ko mfite amaguru anasema Mungu sifiwa sababu nina miguu yego birashoboka ko umuntu yojana ukuguru ti wo gusaza ni ukweli ariko to gusaza inawezekana uzaliwe na miguu miwili lakini usikue mkongo ukiwa na miguu hiyo ariko se ukubuze ko arakoze iki je umekosa mguu huo kwa ulifanyisha nini mana ishimwe ko wahuye n'izo ngorane warakijije Mungu sifiwe sababu umekumbana na shida hizo na bado umeshaokoka icyo gitumukomeye gutyo ndio maana unaimarika hivyo umuntu wazawe n'umugore aramigiye gito chuzuye moimiruho nimibabaro avuka murado bwira mugenzi wawe umuntu uzora ambia jirani yako kwamba wewe utaishi milele mubwire ngo kumeze nk'ururavyo mwambie wewe unazaliwa ukiwa kama ua uracyari ururavyo yewe korera Imana wewe bado ni ua mtumikie Mungu n'umwanya muto y'ururavyo rugahunguka ni muda mchache na ua itaanguka chini umuntu wazawe n'umugore aramigiye gito yewe umuntu wazawe n'umugore uzuye uyu mugabo agize iminsi atagera mu ikanisa avuka meze nk'urabyo hanyuma agacibwa ahita nk'igicucu kandi ntarame. Haleluya Haleluya. mu gatondo twaganiriye hejuru ya Hagayi asubuhi tulizungumza kuhusu Hagai ko turavuga igitabo cya Hagayi tunazungumza kuhusu kitabu cha Hagai igitabo cya Hagayi ni umuhanuzi kimwe n'abandi bahanuzi Hagai ni nabii kama nabii wengine yanuye mu gihe cyo wikitahuka bava muri Babuloni basubira i Yerusalemu alitabiri wakati walikuwa kitoka Babiloni wakirudi Jerusalem yabayeho mu gihe yamenyekanye ni gihe cya Kuru ari umwami w'Ubuperesi alikuwepo lakini siku alitambulika ni kwa muda wa mfalme Kuru alikitawala hanyuma rero abona kumenyekana hapo akajua kutabiri ariko umusomyi igitabo cyiwe kigira amasura abiri gusa uzagisome lakini utaweza kusoma kitabu chake kina sura mbili tu tikigoye si kinini si kitabu kubwa isura ya mbere igira amavesi 15 sura ya kwanza ina mistari 15 isura ya kabiri igira amavesi 23 sura ya pili ina mavesi 23 uko nguko igitabo cyose kirara na kitabu inaisha kandi amaze kikabamo imbaraga zima alafu ndani mwake mna nguvu za Mungu harimo uburyo ikibasha kukwerekeza uburyo bwo gukorera Imana kuna namna inakuelekeza namna ya kumtumikia Mungu kandi wamara ugahabwa umugisha na alafu nabarikiwa na Mungu kikongera kikakubwira uburyo udakorera Imana ugahabwa umuvumo na inakuelekeza jinsi kama umtumikii Mungu na ni laani cy'abakristo bamenye Imana abantu bubaha Imana ni kitabu cha Wakristo na ambao wanamheshimu Mungu wamemjua ni Mungu gihe cyo kubana n'Imana gusa ni kitabu ya kukaa pamoja na Mungu si cy'abapagani si kitabu ya wapagani pagani ndakagisoma pagani asisome hayo ntacyo cyo mumari sababu hakuna faida ni kwa cy'abakristo bubaha Imana ni cha Wakristo ambao wanamheshimu Mungu nico gihe yamenyekanye vivyo hivyo ni wakati wao ariko wameonekana usomye amakuru yiwe lakini ukisoma habari zake usangamwo avuga hejuru y'ikanisa cyangwa ikanisa rya mbere rya Salomo utagundua akizungumza habari ya kanisa la kale la Solomoni noneho bagatekereza ko icyo gihe yaranabaho na alafu wanafikiria kwamba wakati huo bado alikuwepo bamara bakabara bahereye kuri iryo jambo avuga hejuru y'urusengero rwa mbere wanahesabu kutokea kwa neno alilolizungumza kuhusu hekalu la kale bagatekereza ko ari icyo gihe yarabaho wanafikiria kwamba wakati huo alikuwepo nubwo abonetse igihe cy'umwami Kuru ingalao anazirika kwa mfalme Kuru
baravuga rero ngo arashobora kuba ari umugabo wari ufite imyaka 70. Wanasema wakifananisha kwamba alikuwa kama ni mzee ambaye ana miaka 70. Umugabo w'imyaka 70. Miaka 70. Noneho haragera Kuru arekura abanyisiraheli ngo nibatahe baje kubaka urusengero rw'Imana. Mfalme Kuru akachilia wana wa Israeli ili warudie warejee nyumbani kwao, kwa sababu hekalu lao lilikuwa imebomoka. Hanyuma rero abarataha wakarejea, bajana n'ibintu byose baje kubaka, wakapeleka mambo yote vifaa waende wajenge. Bagezi wabo kubaka, walipofika kwao kujenga bahise batangira bafite ibyishimo n'umunezero cyane. Walianza wakiwa na furaha na tabasamu, kuko i Babuloni bari baramanitse inanga zabo ngo bataza bavuga Imana, kwa sababu wakiwa Babuloni walikuwa wameweka nanga zao juu bari bagihimbaza Imana ntibakaza babyina, hawakuwa na sifu Mungu akicheza. Bari baheruka kubyina ku ngoma za kera igihe cha Daudi, walicheza kwa wakati wa mfalme Daudi. Abanyisiraheli abayuda bari baramenye Imana, babagaho babyinira Imana. Wayuda kanuni yao, kwa sababu walikuwa wanamcha Mungu, walikuwa wakimchezea Mungu. Iyo babonye isanduku y'isezerano, wakiona sanduku la barahimbazaga bakaramya, bagahimbaza, bagataraka, bagakenyera, walikuwa abagore bagakenyerera mu wanasifu, abahungu bakazina ibyuya bikaza, bakazina imyitero kabavaho. Wamama walikuwa wanavaa, alafu vijana wanacheza hata vazi zinavuka. Sema amen. Haleluya. Ariko ubunyine bari mu gucishaho tu video ngo dore kundu mu ikanisa bakahaseka, ngo murebe mu ikanisa bari abahungu kundu bari mu kubyina ngo bakavunika. Cha kushangaza siku za leo ni sigisi huwa wanachukua video, alafu watu wanachekelea, wanasema hebu angalia gisi vijana wanachezea Mungu na wanaanguka, na inakuwa kicheko. Gusa ubwo mfite nuko bari mu guseka wenda utari mu Imana, ariko usetse uhimbaje Imana n'umutima Imana ikanezerwa, uzofumwa wewe umusetse. Yao kuofia ni jinsi huwa wanachekelea wale ambao ndani mwao kazina kongera kazina amaso wewe ugaseka bambi mazimana mbona Imana yeshe ayibona gutyo wamara wewe ugaseka, uzofumwa. Biranditse muri Bibiliya kuko Daudi yaravzinye abonye isanduka risubiye i Yerusalemu, yari yaragiye rigisigiye bagira ibibazo badafite Imana, ngo buce rirashika i Yerusalemu. Wakicheka wanacheka yule mtu ambaye anajaa nguvu za Roho Mtakatifu. Hapo naufia, sababu wakati wa kale Daudi alileta sanduku la agano akamchezea Mungu. Alipomchezea Mungu, mke wake akamchekelea. Umugore wewe baramuseti, mke wake akamchekelea. Ndore nono uri amwana, akamwambia angalia jinsi mfalme anacheza. Aramwambia ndore umupfafa mbonye. Akaongea naona mpumbavu. Nukuvuga ngo wewe tekazatekereza Imana Israeli, tekazatekereza isanduku y'isezerano. Inakumaanisha kwamba yeye hakuwa anatekeleza Mungu wa Israeli, kubera uko ya kwa sababu ya kucheka kwake. Uwishimiye Imana ko ayifite, yule ambaye anafurahia Mungu ya kwamba ana Mungu azavumwa, huwa analala. Abasore bari mu kwama bagenda bacisha ku mbuga, babaseka, abandi basenze bahimbaje Imana, bariterera, barirekura wese. Yarangiza ukagenda umucisha ku ka video ku ma WhatsApp yose, mugaseka mwese, muzovumwa mwese. Uwasetse wese azovumwa, niburiya muntu abikora abivuye ku mutima. Ukichekelea mtu ambaye anajaa Roho wa Mungu, jua ya kwamba umelaaniwa. Haleluya, haleluya. Iki gitabo si kintu cyo gucika. Kitabu hii si jambo la kuchezesha nayo. Santu wokebuka, si mahali ambapo utaweza pitilizia tu kwa kucheka. Santu wokirira, hakuna mahali utaweza ponea. Ibyanditse muno ryose, neno ambalo limeandikwa lote rifite imbaraga n'ububasha bwo kubasha gusohoza, lina nguvu na uwezo na mamlaka wa kuzirisha, gusohoza ibyanditswe, kuzirisha maandishi. Ugakora ikintu cyanditse muno, unafatenda jambo ambalo limeandikwa, waboze wanutse wahindutse inyo, jua ya kwamba yako si sambamba. Biblia iravuga ngo nubu munyabwenge. Biblia inasema ukiwa mwenye hekima, ukabona tubisobanukiwe, na unaona kama huwa yaelewi, indururimi fata umunwa, subizaho igufuri, funga cyane, kaburiri imfunguzo. Linda ulimi wako. Afadhali uchecheke, afadhali jinyamazie mwenyewe. Chagituma Biblia ivuga ngo nuja mu nzu y'Imana urinde kirenge cyawe. Vivyo hivyo ndio maana Biblia inasema ya kwamba ukikaribia kwenda nyumbani mwa Mungu, linda nyayo zako. Ureke gukubagana,
ureke guteza akavuyo, ureke gute. Nimuri mukubona bene wacu bari mu kugwanira mu makanisa bafite umuvumo utabaho. Mushake musengera ubwoko cyane. Ubwoko bwacu bwagwirije ibibi byinshi bufite umuvumo ureke. Musabira ubwoko ba Kristo bene da. Bene wanyu batinyutse bakagwanira mu ikanisa. Gusa wenda ni bibanda si kanisa. Ariko ari kanisa rya Kristo. Ikanisa Imana izayirahira ikanisa, ikanisa urusengero. Urusengero atari urusengero ntama. Urusengero ni Kristo. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Bwana sifiwe sana. Urusengero ni Imana. Twarazize mu giterane cy'abama. Urusengero ni Kristo. Kanisa ni Kristo. Kama jinsi tulijifunza kwa mkutano wa mama. Okinisha Kristo. Je, utachezesha Kristo? Warwana nawe. Je, utaweza pigana na Kristo? Wafunga ingumi ngura kubita Kristo. Utaweza pigana na Kristo? Ngamwe ni Franke ni Marte yageze hano aza kubwiriza. Ni umunyakenya wano. Arabwiriza. Anatubwira ngo umunsi umwe alikuwa akihubiri hapa akasema siku moja mzee mmoja ambaye anamcha Mungu wo muri Amerika ambaye anaishi Marekani. Wayasagenda ari mu modoka yiwe ari mu muhanda. Alikuwa akitembea barabarani ako ndani ya gari yake. Imana iramubwira ngo hagarika imodoka ku ruhande y'umuhanda gira tuvugane. Mungu akamwambia eka gari pembeni kando alafu tuzungumzae na wewe. Shira ku muhanda gira tuvugane. Eka gari kando ili tuzungumze nawe. Ashira ku muhanda baganira n'Imana. Akaeka kando alafu akazungumza na Mungu. Mana aramubwira ngo saba icyo ushaka. Mungu akamwambia hebu niombe ulitakalo. Aramubwira ngo wa Mana. Akamwambia Mungu. Tarari mfite. Sina hisia yoyote. Natosheka. Nimetosheka. Na mahoro. Niko amani. Hari abantu babanye n'Imana atari kuyisaba. Kuna wale ambao wanakaa na Mungu bila kumuomba. Hapana kumusaba. Si kumuomba. Abanye nawe gusa kuko ari Imana. Anaishi pamoja na Mungu sababu ni Mungu wake. Wewe ubanye n'Imana kuziye mpamvu. Je, wewe unaishi pamoja na Mungu kwa sababu gani? Aramubwira ngo nimetosheka ndakibazo mfite. Akamjibu Mungu akamwambia nimetosheka sina jambo lolote. Mwambira ngo ari umuntu uri mwisi udafite ikibazo. Je, inawezekana ulimwenguni kuwe mtu ambaye ana shida yoyote? Abafaransa barabimaze baravuze ngo ibyifuzo nti bizabishira. Wafaransa wamesema ya kwamba kutamani hakuna mwisho, kuna mpaka. Ibyifuzo na muntu ubaho ukiri muri iyi si woba wadafite ibyifuzo ninde muhegwe ninde kwisi. Bill Gates. Habe na Bill Gates kuri aracyakeneye ibintu. Hakuna mtu ambaye anaishi ulimwenguni ambao hata Bill Gates ndarafunga marongo ye amainga amuye ndarayafunga aracyakeneye ngo agumeyinjiza. Pia hata ule mtajiri wa ambaye anajulikana ulimwenguni aramubwira ngo wamana we titubanye kubera ngo nzanusaba titubanye mtu huyo akajibu Mungu akasema yamayatsi modoka akawasha gari yamaguruka akaendelea biraza baraboroza baramubwira tubabarire dusohore wakashuti kakata wakapiga kelele akasema tusamee utuache twende tubabarire dusohore tusamee twende nje tubabarire wewe uri umuntu kikwa wewe ni mtu gani tusamee tubabarire wewe uri umuntu ki tusamee wewe ni mtu gani Leze tubahiro wewe Mungu tukufu haleluya Agira mwebwe mugende mumenye Imana kaambia nyinyi enendeni na mjue Mungu akingura imodoka akafungua mlango wa gari imodoka aragira umusoke mugende alafu akamwambia enendeni arakomeza none ariho akaendelea na bado anaishi haleluya tubeshwaho na Kristo tunaishi kwa sababu ya Kristo tubeshwaho na Kristo tunaishi kwa sababu ya Kristo nakaza musoma makuru ya Yona ulikuwa nasoma habari za Yona kundu Imana yamukuye mu nda y'urufi mu nyanja jinsi Mungu amemtoa baharini kwa tumbo la samaki mu nda y'inyanja mu nda y'urufi umuntu avamo araguruka
baharini ndani ya tumbo la samaki mtu akatoka akaenda nje. agatubwira Lazaro none ese witwa none uguti mwaza muvuga Ngiriyombaza. Walikuwa wakituambia habari za Lazaro. Je, hamwezi sema Ngiriyombaza? Hagai bageze barubaka, alafu wakamtengea Mungu. barubaka abayuda bageze iwabo. Wayahudi walipofika nyumbani kwao wakamtengea Mungu. Wakumusingi ngo bubaka umusingi, bamaze kugira umusingi, Walipomaliza msingi, umusingi urangiye gutya, msingi walipomaliza, abanzi ngo barasara Abasamariya, mahadui wakasimama wa Samaria, n'abaturanyi babo bama basara, pia na majirani wote wakapiga kelele. Kuro wari warabahanguye ngo baje kubaka yari amaze gupfa. Kuro alikuwa ameshafariki, yule ambaye amewaambia wajenge. Biblia tubwira ngo hamukuru wundi utakunda Imana. Biblia ikasema kukatawala mwingine ambaye hampendi Mungu. Ngo barasakuza baramurega, wakapiga kelele na wakawashtaki. Sema amen. Amen. Ahagarika inyubako z'urusengero, Mfalme huo akasimamisha mjengo wa kanisa, ahagarika umugisha wabo, akasimamisha baraka nubona yao. itorero rirahagaze, Ukiona kanisa linasimama, uzamenye ko umugisha uhagaze. jua ya kwamba baraka imesimama. Sema amen. Haleluya. Nubona nta torero rigihari, Ukiona kwamba hakuna kanisa, nubona nta guterana kukibaho, ukiona kukusanyika kumekwisha, nubona ko gusenga kutagihari, ukiona kuomba kumekwisha, nubona utakija mu kanisa, ukiona uendi tena nubona kanisani, uzawirirwa mu nzu, ukiona unashinda nyumbani, nubona ubaye gusa mu kazi, ukiona wewe ni mtoto wa kazi, uzamenye ko imigisha yawe iri kwiba broke. jua ya kwamba baraka zako Habe nubwo zimefungwa. baba guheza amashiringi 10,000, Ingalawa kupea shilingi habe 1000 nubwo ugenda ukagenda uzana amafaranga ko birabroka, ko baragenda bagafunga bagatifunguzo, bagafunga bagatifunguzo, bagafunga bagatifunguzo, ko barafunga batifunguzo. Tatorero rihari, nda wimani humekera, nda wimani ba. Jua ya kwamba ingalawa nakupea pesa, lakini wanaenda wakifunga baraka zako, kwa sababu kama hakuna kanisa, hakuna mahali Mungu yupo, mambo yote ni bure. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Abanyesirayeli bama baba broke, Wana wa Israeli wakakuwa wamefungiwa na baraka, bama baba broke, wakafungiwa na baraka zao, ibintu birabura biracika, mambo yote yakakosekana. Abayuda birabura biracika, Wayahudi mambo ikakosekana, baratura imyaka 18. wakakaa kwa muda wa miaka 18. Sema amen. Haleluya. Sema amen. Haleluya. Ishize Baada ya miaka 18, Mana yongera kubaheza abaperesi nibo babahangura, nibo bari bategetse ubwami bw'uperesi, abamedi n'abaperesi muza mubumva, nibo bari bayoboye icyo gihe. wakati huo kulikuwa kuna tawala wa Medi na Waperesi. Haza umwami bita Dariyo. Kukaja mfalme aitwaye Dario. Umwami witwa Dariyo ngo yarakunda amadini, Huyo alikuwa anapenda mambo ya madini, yarakunda abantu ngo basenge, abantu baterane. alikuwa anapenda watu kusanyike waombe Mungu. Hanyuma ngo barabimenya, ngo ubwo nibwo Hagayi yarahagurutse atangiye guhanura abiyibutsa bene wabo, akababwira ngo iki ni igihe cyo kubaka, nimuze twubake, nimuze twubake. Wakati huo ndio Mungu amemsimamisha Hagai, alafu akaanza kutabiri, akaambia wa ndugu zake, njoni tujengee Mungu. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Hanyuma rero ngo abayuda batangira kubaka, Alafu sasa Wayahudi wakaanza kujengea Mungu. batangiye kubaka, Walipoanza kujenga, ibirego bari barabareze, yale mambo ambao walikuwa wamewastaki, nanone batangira kubizura. wakaendelea bado wakiwastaki. Sema amen. Amen. Sema amen. Ariko basanga umwami uhari ni Dariyo. Lakini wakagundua mfalme ambaye anaitwa Dario, yeye ndo alikuwepo. Sema amen. Amen. Arababwira ngo se abo bantu n'abantu ki? Akauliza, je, watu hao ni kina nani? Baramubwira ngo n'abantu bari batuye Babuloni, Akasema ni watu ambao walikuwa naishi Babylon, baje igihe cya Kuro, ambao walikuja kwa wakati wa Kuro, ngo baje kubaka urwo rusengero, walija ili wajenge hekalu hilo, bari baje gukorera Imana. walikuja ili wamtumikie Yeme Mungu. muzamuja, Je, nyinyi mnenda wapi jameni? abandi bafite Imana baza baje kuyikorera gusa.
wale ambao wana Mungu huwa wanaenda kumtumikia. Abanyisraeli bavuye muri Egiputa babasha gukorera Imana. Wana wa Israeli walitoka Misri wakienda kumtumikia Mungu. Bavuye muri Babuloni babasha gukorera Imana. Walitoka Babiloni kwenda kumtumikia Mungu. None mwebwe muzamuvahe mujahe? Alafu nyinyi mnatoka wapi mkienda wapi? Tuzatuvahe tujahe. Tunatoka wapi tukienda wapi? Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Tuzatuvahe tujahe, tufite kuvahe tujahe. Tuna lengo la kutoka wapi tukielekeza wapi? Nukuva muri shughuli tuja muyindi. Huwa tunatoka kwa shughuli tunajielekeza kwa shughuli nyingine. Nukuva mwisi tuja muyindi. Je, tunatoka ulimwenguni tukiingia kwa ulimwengu mwingine? Ubuzima bwawe bwose bwabaye bumwe. Maisha yako imekuwa maisha sambamba. Tiwohindura pi. Huwezi geuza. Tiwohindura pi. Huwezi geuza. Kuko iteka kamere ni umuntu atangizanya. Kwa sababu kwa kila mara mtu anaanzisha asili ya mwili. Umuntu iteka yanzirana na kamere. Kila mara mwanadamu anaanzilia na asili ya mwili. Ariko amaherezo wagize ubwenge, uwategereye, uwamenye kubaza amakuru, azahindura akava muri kamere agahinduka umunyamuka. Lakini kwa mwenye hekima huwa anafikiria, anasikiliza na anageuza, anakuwa na asili ya kiroho. Twebwe urugendo rwacu nuruhe? Nurugendo rwo kuva muri kamere tuja muri kamere. Je, msafara wetu ni msafara upi ambao unatoka kwa asili ya mwili ukijielekeza kwa asili ya mwili tena? Abandi bazabava muri Babuloni bakava no muri Egiputa. Wengine wanatoka Babiloni pia wanatoka na Bazabava muri kamere basha mu mwuka. wanatoka kwa asili ya mwili wanaingia kwa kiroho. Sema amen. Haleluya. Bazabava mu kudakorera Imana bakaja gukorera Imana. Wanatoka kwa kutokumkia Mungu Bazabava wanaingia mu kwa buzima butarubwa Imana. Bakaja mu buzima wanatoka kwa maisha sio ya Mungu wanaingia kwa maisha ya Mungu. Twese tuba. Tumpe Mungu tukufu. Haleluya. 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 Ufite mugambiki. Una mradi gani? Ufite uruhe rugendo? Wewe una msafara gani? Ufite ayahe maisha? Wewe una maisha gani? Unyuzwe na ya? Unaridhika na maisha gani? Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Biblia avuga ngo barababwira ngo ni babandi. Biblia ikasema ya kwamba wamemjibu akasema ni wale wale. Babajije amakuru. Walipouliza habari, Binjiye mu bwami. walipoingia kwa ufalme, Asangamo dosiye yabo. wakagundua Asanga dosiye yabo. kuna kesi yao Yuko abo bantu bahozeho bakorera Tumikia Mungu. hanyuma bajanwa. Kanyara wakawapeleka Babiloni. Ndetse umwami wa Babuloni ico gihe ajana n'ibikoresho byo mu rusengero rwabo. Nivyo yakoresheje mu ibirori arapfa. Wakati huo Umwami muramuzi? Belshaza. Wakati huo mfalme Belshaza aliwachukua na akachukua na vifaa vya kanisa. Hapo kutokea kifo chake. Nini wayaza yishima yaza kora umunsi mukuru akavuga ngo nimuzane navyo bikoresho byo mu kanisa. Mubizane bijya abanyisraeli bakazakoresha iwa mubizane barabimwa. Niho handitse ikiganza kiravuga ngo ubwami bwawe bwapwimwe usanga budakwiye kubera ko wakinishije ibintu by'ikanisa. Ikanisa rizarikinishwa. Kumbukeni ya kwamba hata wamechukua vifaa vya kanisa. Hata mfalme huu akafanya sherehe akaleta vifaa hivyo akanywa. Hapo kitanga kikaandika kikasema ufalme wako umepimwa na ukagundulika ya kwamba hauenei. Haleluya. Haleluya. Sema amen. Amen. Amina kubwa. Amen. Ico gihe bazavuga ko kungiye ingoma ya Kuro Danieli nibwo yabaye premier minister. Kwa wakati huo Danieli nibwo yakoraga. Iyo bavuga ya makuru bazabatekereza ko ari wowe wabwiye umwami Kuro nyabuna reka bene wacu bagende baje gukorera igihugu. Wakisema habari hii ndio wanagundua kwamba Danieli ndio alimjitetea wala alitetea taifa lake kwa mfalme Kuro ili taifa lake liondoke liende mtumikia Mungu. Bare kure baje gukorera Imana. Achilia taifa liende Hano ndamani haba. Kwa sababu hapa hakuna Mungu. Basanze ngodose Dario aravuga ngo sanze ngodose ahubwo mubaheze nibindi badafite ibikoresho bakorera Imana. Dario yasapotinze itorero kugira ngo ryubakwe mu buryo bukomeye butangaje. Mfalme huo kwa sababu aligundua kesi yao aliweza kusapoti kazi ya Mungu. Amen. Amen. Ajabu.
sema kubaka. alafu wakaanza kujenga. Niho twarangize tuvuga impamvu bari bafite zatumye batubaka ico gihe bamaze guhabwa uruhusa na Dariyo ku ngoma ya Dariyo. Hapo ndio tulikuwa tukamilisha tukisema shida wala sababu ambayo iliyosababisha wasiweze kumjengea Mungu na Dario alikuwa ameamurisha. Yes. Mwami Dariyo yari yarabemereye ariko ngo kubera ko bari baramenyereye ngo bama bihugiraho baja muri za shuguri. Abantu bagiye muri za shuguri bihugiraho tibareba Imana ntibamenye Imana. Noneho ngo Hagayi atangira kubabwira arababwira ngo se muhugiye mu biki, baramubwira ngo bahugiye mu mazu yabo. Niho bari bagiyunguka baravuga ngo ko barubaka bafite amaproje ko baritaho umuntu ukaraja mu kazi nta mpamvu z'urusengero. Ingalau mfalme Dario alikuwa ameruhusu wala kuamuru wajenge, wao kuna jinsi ambao walijikeep busy wakijenga manyumba zao na kuendesha shughuli zao wenyewe na hawakujali. Hapo ndio Mungu akamsimamisha Hagai. Hagai arababwira ngo tibikwiriye ko muba mu nzu zanyu zibitabashwa mwamaze urusengero rw'Imana ruhinduka umusaka. Alafu hapo ndio Hagai amesema haiwezekani mkae kwa nyumba zenu ambazo mmerembesha na alafu nyumba ya Mungu iendelee kuwa utupu ukiwa. Baramubwira ngo wewe kwanza kwa mbere aya makuru wao tubwira barayahagaritse kera agize iminsi barayahagaritse titwemereye kubaka urusengero baranze. Wakamjibu Hagai wakamwambia kwamba habari hiyo ni habari mzee kwa sababu wameshatukataza tusiendelee na mjengo. Arongera ogiye ikigeni igihe cyo kubakira Imana. Akawajibu akamwambia wakati huu ni wakati ambao mmetimu wa kumjengea Mungu. Barongera baramusubiza ni mafu. Pia wakamjibu kwa sababu nyingine. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Hallelujah. 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 Mungu tukufu. Hallelujah. 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 Arongera batanga ni mafu. Wakaleta sababu nyingine. Baramubwira ngo nubwo bimeze gutya ntiharagera. Kamwambia ingalao ni hivyo lakini bado muda haujatimu. Niba baranguye. Kama wameamurisha ariko ntiharagera. Lakini muda bado haujafika. Umuntu azavuga ngo nzorebesha uri mukubwiriza umuntu unabwirije no muri Kenya cyane uzubabwiriza wababwiriza bakakubwira ngo bakamakubwira ngo si leo. Azaya makubwira ngo asante ninakubali lakini si leo. Izo ni impamvu z'abanga kubakira Imana. Azaya makubwira ngo sawa ariko si none. Umunsi wawe ni none. Biblia iravuga ngo wewe uri wa none turu wejo wewe uri uyu munsi. Siku yako ni leo, wewe si mtu wa kesho bali wewe ni mtu wa leo. Twarabisomye mu Wathesalonike kuwa 4. Tumesoma haya kwa kitabu cha Wathesalonike Jumatano. Igice cha mbere umurongo wa 7 ugeza ku 10. Sura ya kwanza na mstari wa kwanza hadi ya mwisho. Paulo yasababaza. Paulo alikuwa akiwaswali. Yabashije aba muri Wathesalonike. Aliswali Wathesalonike. Arababwira ngo se. Kauliza je, umwuka muhumeka muzi kigega cha pumzi mnayoipumua mnajua hazina yake? Mufite imbaraga ku mwuka muhumeka. Je, mna nguvu kwa pumzi mnayoipumua? Ninde ufite uruhari ku mwuka humeka? Nani anajua sababu ya pumzi? Umwuka humeka hari uburyo uzucyange hari uburyo uzusuzuma. Je, wewe unachunguza pumzi ambao unaipumua? Hari uburyo muzamusuzuma uyu mwuka muhumeka. Kuna namna ambao mnachunguza pumzi mnayoipumua. Harauzuchuguta ngurebe ikigero ugezemo. Una mahali ambapo unaangalia kiwango ambayo inafikia. Ko muzi kuzimba ibituza, ko muzi kuvuga, ko muzi gukora, ko mubizi ibintu byinshi, umwuka muzamuhumeka hari uburyo uwuziho. Je, mbona mnajua mambo mengi, mnajua kutamka na kusema na mengineyo? Mnajua kiwango cha pumzi ambao unapumua? Kwa abantu baza batanga impamvu, izo mpamvu tanga umwuka uhumeka urauzi. Je, mbona watu wanapeana sababu?
unajua sababu ya pumzi ambayo yobu unaipumua. yari yarabisubije aravuga ngo umuntu wese wazawe n'umugore ngo Imana yamuhaye ikiringo hari ngo yamutegekeye igihe ngo atarenga ngo nubwo yabigenza ate. Ayubu amesema akasema yeyote ambaye aliyezaliwa na mwanamke Mungu amemwekea nafasi na mpaka hawezi kupita. Aravuga ngo Imana irongera aravuga ngo yobu arongera aravuga ngo n'amezi yawe amezi ugira ufite ngo yategetswe nawe ngo kandi ni uyafite. Pia Ayubu alisema ya kwamba miezi yako imehesabiwa tena iko kwa mkitanga cha mkono wa Mungu. Imana ni ufite, Mungu ndio anayo. None wowe kwa hiyo wewe kuravuga ngo ntiyaragera kukora, alafu unasema kama sababu hakujafika muda hujatimu wa kutenda, yaragera ko ubakirima, hakujafika wakati wa kumjengea Mungu, yaragera kutekereza, hakujafika wakati wa kufikiria. aragira ngo mbambabwi Kaambia sikiliza niwaambie, mbambabwira ibibazo mwagize, sikiliza niwaambie shida kubera ko nayo, ndarusengero ruhari, kwa sababu hakuna kanisa. mwumva ingaruka zo kubaho ndarusengero, Sikia hasara ya kuwepo bila ingaruka zo kanisa, kubaho utarubakima, hasara ya kuwa bila kumjengea Mungu. Sema amen. Amen. Nizo tugiye gusoma gira nsozi. Hayo niyo tutasoma alafu nikamilishe. Hagai igice cya mbere murongo wa 6. Hagai sura ya kwanza mstari wa 6. Hagai igice cya mbere murongo wa 6. Hagai sura ya kwanza mstari wa 6. Arababwira ngo mwabivye vyinshi. Tugendane. Mwabivye vyinshi. Mmepanda mbegu nyingi, ariko ngo musarura bike. Mkavuna kidogo. Murarya ariko ntimushira inzara. Mnakula lakini hamshibi. Muranywa ariko ntimushira inyota. Mnakunywa lakini hamjazwa na vinywaji. Murambara ariko ntimushira imbeho. Mnajivika nguo lakini hapana uonaye moto. Kandi ngo nukorera ibihembo ngo abika mu mufuko utobotse. Na yeye apataye mshahara apata mshahara ili kutia katika mfuko uliotoboka. Izote biri muri mwebwe. Akauliza, je, hayo hayako ndani mwenu? Kandi mwamara mukabaza ngo si bitegwa niki? Alafu mnajisoni mkasema haya yote yanatokea kwa sababu gani? Hari ibibazo bibatera bakavuga ngo se ukundi gute niki cyaba? Walikuwa kijisoni anasema shida hizi ni sababu gani, nini imetokea? No muri iki gihe abantu bari mu kwibaza kagenda barambwiye ngo hari wagiye gukora mu cyaro agira ya mezi 3 ngo amarara hamagarino ngo munyohereze ku gatiki. Nimeambiwa na mtu akaniambia kuna mtu ambaye ameenda Ushago kufanya kazi, alafu baada ya miezi 3 akifanya kazi akaita huko akasema nyumbani mnitumie fare kwa sababu sina fare. Ebe muntu mire ku gatiki giranda. Jameni nitumieni fare ili nirejee nyumbani. Abantu barabaza imbaraga gukoresha siku musaruro ungana. Watu wakajiswali sababu nguvu wanatumia kwa kutenda haijaleta malipo matokeo. Uburyo uzuka siku musaruro ungana. Jinsi unavyotenda ukiamka haiko jinsi matokeo yanalingana. Arabwira ngo murabiba vyinshi. Akasema mnapanda mbegu nyingi. Kandi mu bisanzwe imbuto zigomba kuba nkeya kubzo ugomba gusarura. Na kawaida mbegu inapasa kuwa chache kuliko mavuno. Imbuto iteka ryose ni nkeya. Kwa kila mara mbegu ya kupanda ni ndogo. Ariko izo sarura bigomba kuba vyinshi. Lakini mavuno yanapaswa kuwa mengi. Arabwira ngo sivyo timuzamuvyibaza. Kaza baje amjiswali na mambo hayo. Kabisa turi mukuvyibaza ngo siku vyagenze. Naona kamjibu akasema huwa tunajiswali. Nabizi benshi bazabaza nkabasengerano bakazambira yewe dusengere turakora ariko ndakintu tugira sinzi impamvu. Mara nyingi watu wanaja ili tuwaombee, wanasema tunafanya kazi lakini hatupati pesa yoyote. Ituma ibintu bitagenda no. Nitakwambia shida ambayo inasababisha haya yatokee. Igituma uzukora Inasababisha ufanye kazi. mwebwe abakozi igituma muzamukora. Nyinyi wafanya kazi inasababisha mfanye kazi. Mugashora byinshi ariko mugasarura biki. Alafu mnaeka capital nyingi lakini mnapata faida ndogo. Mwaje kurya ntimuhagi. Na mkila hamshibi. Nigeze kubaho muri igihe kimwe no twigeze kubaho hano. No ukazucungana n'umufuko. Wakati mmoja tuliishi huku ulikuwa ukichungana na mfuko. Gunia. Ukamubona ukuntu wagenda. Unaangalia gisi gunia inaenda kiteremka. Ukarya nturuhaga. Wohaga waguma kureba umufuko. Na ukiangalia gunia hilo hata unakula ushibi.
mukadaha mugacumba mukari amaze umuntu wese yaza kama atambuka kareba tiworuha hagati wo kwishimira impishi. Huwezi shiba ukila ukichunguza gunia mahali nafikia. Abandi gihe challenge kizakigera amahoro kamabura munzu umugabo n'umugore tewe bakivugana yaza kubitaguka ukamukocora undi yagira ukamukocora umwana yagira ukamukocora yewe ndakindi na matariki ya rent yageze. Una wengine wakati wa kulipa nyumba ukifika watu kuna kuwa mizozano kwa nyumba na hakuna usalama. Amatariki yae azaya maguma kareba kuri telefone akagira uko kabona itariki ziraje uko zazigenda zegera zitanu 28 29 30 izibiri zitatu akamagwara kamarembo kamatangira gutongana n'abana n'umugore kamatangira kugira imigwi mibi. Oh, watu wanaendelea wakichunguza kalenda wanaangalia tarehe ya kulipa nyumba imefika na alafu mtu anakuwa na jisi vibaya na amani inakosekana kwa nyumba. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Dwese chiwa. Hallelujah. Hallelujah. Akifuza gahuza abandi bafite akifuza kirata abandi bafite agaheburu. Mtu anatamani vazi wengine wanayo na kiatu ambayo wengine ni yeye anakosa. Aramubwira ngo ivyo vyose vyatewe. Akasema hayo yote yamesababishwa. Abandi nabo bagahembwa mwewe munahembwa akamahembwa 20,000. Wengine wanapewa mshahara kama 20,000 za Kenya. Umwe yarambwiye ngo yagiye mu cyaro ngo nakuru arahakurya nani Kasarani maji arambwira ngo yagiye nakuru ngo ajana ibitenge ngo agenda gucya ajanye ibitenge ngo agaruke ucyamagaruka ni 70,000. Kuna mwingine ameniambia kwamba ameenda kufanya biashara alienda na vitenge akarudi na 70,000 za Kenya. Ngo yaciye gusa ngo yaciye ngo shauri moyo ngo agura imboga ngo ngura imboga ndagura niko yambwiye ngo aragura ngo agura imboga muri ya sakoshi yari yuzuye ibitenge ashiramwo nyama imboga ngo araza ngo agere mu rugo ngo misingaye guca ngo sinamenya we faranga zagi none nsengera yaje muno ngo musengera sinzi yo zagi. Mtu huyo alisema sijafanya chochote na pesa, nilitoka tu kufanya biashara nikanunua mboga hapo Shauri Moyo nikarejea nyumbani. Kufika nyumbani baada ya siku chache pesa hizo zikaisha. Akaja akaniambia niombee sijui nini inaendelea. Komu seti ari muno Ngoza siga Shauri Moyo. Komu seti faranga za yarangiye ngo yaherutse gusa icyo yabonye yaguze gifatika ni nyama ni imboga. Nuko ifaranga ziba zirabuze. Ni hivyo pesa zikaisha. Abantu bakoze yate watu ambao wamefanya biashara bakoreye muri Airtel ambao wamefanya na Airtel ngo yakaza yamayuzuza line alikuwa akijaza line akaikuramwa akabika anatoa anaeka akamayuzuza yindi anajaza line nyingine agakuramwa akabika anatoa anaeka. kuri none ari muri protector kwa leo ameenda ya mashiringi 20 imwe yakaza yuzuzwa na nangahe ayo na mafaranga ngahe line 25,024 akagira marayina 3 none ubunyine uwo muntu azajana protector ya 20. Mwumve bene ivyo bintu n'abandi nuko na wengine ni hivyo hivyo n'abandi nuko wengine ni hivyo kadhalika. Muzizo mpamvu zituma tudafita makampuni. Je, mnajua sababu inayosababisha tusiwe na kampuni? Ituma ugenda gukituru kazana 50,000 kazana 70,000 70,000 zano singivyo Burundi. Shilingi 70,000 za hapa za Kenya si kama pesa za nchi ya Burundi.
Oye singaza zindi zo muri Kongo. si kama pesa za kwetu Kongo. Ni dolari 700. Ni dolari 700. Idolari 700. Wamara gusukibuka ko wari inyama gusa. Aramubwira ngo impamvu izo ngizo bibaho. Kasema inayosababisha hayo yatokee. Impamvu dufite bene ubwo buzima. Inayosababisha tuwe na maisha hayo. Impamvu tuba tugenda tumanuka tukaronga tukaguma tukamanuka. Aho iyo umuntu aronse ubundi arazamuka. Iyo umuntu aronse bira iziguma ikazamuka. Bira nzizimanuka iyo waronse. Iyo waronse rimwe gusa ugomba kuzamuka. Umuntu akarushaho kuzamuka akongera kuzamuka. Igituma umuntu azamuka ngo nige yubakiye Imana. Bila mgezi wawe ngo warubatse urusengero. Kwa kawaida mtu akifaidika huwa anaenda akipanda. Lakini inayosababisha waende watu wakishuka inamaanisha kwamba hujajengea Mungu. Jiuliza jirani yako, je, umemjengea Mungu? Umurongo wa 9. Kwa mstari wa 9. Aramubwira ngo mwiringiye kubona vyinshi. Kasema mmetumaini kupata mengi. Ariko wabonye biki? Pata machache. Wiringiye kuzabona vyinshi. Umetumainia kupata mengi. Ariko uzubona biki? Lakini unapata machache. Iyo umuntu agiye guhaguruka agiye hantu bazamubwira isoko, bakamubwira ibintu, bakamubwira ukuntu byazunguka, bakamubwira ukuntu bifite isoko, agahaguruka yiringiye kubona vyinshi. Yarangiza akabona bikagataha. Mtu akitaka kufanya biashara anamuelekeza na mwambia ende mahali fulani kuna soko, huwa anasimama akitarajia kwamba akifika huko atapata mengi, lakini akifika huko huwa anapata machache. Undi nawe yarambwiye nawe ni hano maji, ariko hano maji hariho abantu batandukanye. Araza arambwira, mwingine ameniambia yaguze ibitenge 7. Yeye amenunua vitenge 7. Ngo aramanukana n'uwa akashuka pamoja na mwenzie. Bavuye Isiri bama bamanuka berekera ngo Kiyambu. Wakatoka Isli wakajielekeza Kiambu. Twari tuvuye gusenga anyereka ahantu bazabakora. Tulikuwa natoka kuomba akanionyesha mahali wao wanafanyia kazi. Arambwira ngo haturazunguruka. Kasema hapa huwa tunapazunguruka. Ndazunguruka. Nikazurura. Wacu nawe yari afite ibitenge 8. Mwenzangu naye alikuwa na vitenge 8. Bama bamugurira birashira. Wakanunua vitenge hivyo ikaisha. Aramubwiye ngo ngwino wowe urataha utagurishe na kimwe. Reka ngufashe tube nk'abazunguruka. Mwenzake akamwambia haiwezekani nirejee na wewe bado hujauza hata kitenge moja, acha nikusaidie tuzunguruke. Aramufashije. Kamsaidia. Barazunguruka. Wakazunguruka. Barazunguruka. Wakaenda. Barazunguruka. Wakauza. Bamaburubaza habe nu. Wakakosa hata mtu mmoja atauliza kitenge hicho. Yewe ntakundiga dutahe burishe. Kamwambia hakuna namna nyingine turejee nyumbani. Bama bagaruka barataha hano maji. Wakarudi wakafika maji. Araryamana ibitenge 7. Akalala na vitenge 7. Mu gitondo asubuhi wabazindukaga kugura. Mwingine akarauka kaenda Isli. Aramuhamagaye duhure kandi duswe tugamanuke. Kamwambia tukutanane tena tushuke. Barahuye barasoba baragiye. Wakapita wakaenda tena. Babazabagera hantu yaranyeretse bazagera hango bagapangana, bazabapangana gatwe tuzadusigara no tuzatumenya makuru. Bagapangana kamwe ngo turika ejiyi nanjinjiye turahurira hari. Uwo wanagana wanasema pita hapa na mimi nipite hapa tutakutania huko mbele. Aramubwiye arasuye arazungurutse. Kamwambia alafu akazurura tena. Ngo baje guhura n'uwabo bahura n'uwabo arangije bya bindi. Walipokutanana wakakutana na mwenzake ameshamaliza biashara. Washikara mwira wewe zagenze gute? Kamwambia je wewe imekuaje? Babe n'umuntu n'umwe umubaza. Hata mmoja hajaji. Za bitenge 7 aracyabifite ko ari 7. Tenge 7 bado anaendelea kuwa na vitenge. Umunsi wa kabiri. Siku ya pili. Baratashi. Wakarejea. Umugore yamubaza umugabo agatema. Mke akimswali baba anamjibu vibaya. Mu gitondo umugabo asubiyeyo. Asubuhi tena mzee akarauka kaenda. Aragenda sinzi yagiye naho. Akaenda sijui mahali amejielekeza. Ngo arasara agarutse gutyo. Pia tena karudi hivyo. Iminsi 3. Siku 3. Ibihumbi ibitenge 7. Vitenge 7. Ngo ashikabwira umugore ngo akira. Alafu akafika akamwambia mkewe chukua. Ikingiki cyo kubera ucambara. Hii itakupendeza vaa. Ibi bindi. Haya mengine. Ugendo ushaka umuhefi. Mwingine mwenye unamtamani mpe. Arataha gutyo uwo mugabo nubaricaye. Mzee huo biashara ikakomea hapo hadi leo anakaa. Mamiringira. Ngo napita nawe nuko byamugende.
wifuza kubona byinshi ariko ngo ugahabwa bike. Unatamani kupata mengi lakini unapata machache. Aramubwira ngo se muzi izo mpamvu? Kamwambia je, mnajua sababu inayosababisha hayo? Impamvu ituma tubona bike twiringiye byinshi. Inayosababisha mupate machache mkitumaini mengi. Izo muzanyi muhira bigatumugwa n'umwuka w'Imana. Na yale ambayo mnaleta alafu unasema ya kwamba umelogwa. Kamutangira kureba mushiki wawe. Nabonye umwe yamavuga ngo mushiki we umwana w'umukobwa. Ko muraroga basaza banyu. Baje kumbwira hano umwe yaje kumbwira ngo mushiki we karamuro. Umukobwa uri munsi. Umupangayi. Mupangaya tunze se na nyina bose tibari hano ni uri hano na mushiki we. Aigo. Tayini mpamvu. Hakuna sababu ingine. Si bashiki bacu. Na si masisters wetu. Si bashiki bacu, si bakaka. Si madada zetu wala mashosho wetu. Si banyoko wanyu. Si wa mama yenu mdogo. Ikibazo ufite. Shida unayo. Tarusengero wubatse. Haujajenga kanisa. Tarusengero wubatse. Haujajenga kanisa. Tarusengero ufite. Hauna kanisa lolote. Ndamana ufite. Hauna Mungu. Kubera ko ndamana ufite. Kwa sababu hauna Mungu. Uzoza ubishitsa umwuka w'Imana ziguruta maze wamuvuga ngo ni nyatsi. Utakuwa unafikisha mapato yako alafu Mungu apumzie pumzi yake na ipeperushwe alafu useme kama ni iridhi. Bari mukama baza njewe ganzamba sengera ya maboko inyatsi ratumaze. Nyatsi. Tanyatsi ni Yesu ni Imana kirabihuhisha umwuka wayo ngo bigende ndacho bimaze kuko bitari kumwe n'Imana. Muririmbye yararirimbye ngo kuwana mari mengi bila Yesu ni bure. Mwimbaji ameimba hivyo akasema kugira ubutunzi bwinshi udafite Yesu nubusa. Sema amen. Hallelujah. Sema amen. Hallelujah. Ni bande bafite inyatsi? Ni wangapi ambao pesa zao zinapeperushwa? Ngo bamugishize hejuru se. Sibishoboka. Iyo ndavuga gutyo mwese mwamaga mushira hejuru. Bikomeye. Tanyatsi mufite. Mwumva makuru tanyatsi mufite. Sikilizeni, hamna shida yoyote na pesa. Numwuka w'Imana uri uzitumura. Ni roho Mungu anapeperusha. Kubera ko ndacuza ukora mu kanisa ndakanisa ufite tarusengero rw'Imana kwa sababu hautendi jambo lolote kanisani, hauna Mungu na hauna kanisa. Kubera kutagiza umugambi wo gutunga Imana. Kwa sababu hauna muradi ndani mwako wa kuwa na Mungu. Biblia tumira Daudi umugabo w'Imana. Biblia inatuambia habari ya Daudi mzee wa Mungu. Moyabonye inzu iwe yamavuga ngo tayinjiramo kandi si wowe wari wayubatse ngo baramwubakiye bari bamukunda abantu biwe baramwubakira inzu ngo bamwubakira inzu ikitabashwa ngo nziza baramuzanira umunsi umwe gusa bamufungure akado baramuheza ngo akira ngo ayigeremwo aravuga ngo ni bande bakoze bino sino kwinjira muri nozu sino kwinjira ngo ndyame sino ibyenene byanje amaso yo gusingo sinzire muri inzu tarabonera Imana ya Israeli buto. Daudi taifa lake lilipomaliza kumjengea nyumba wakafungua mlango ati aingie, akakataa akasema siwezi ingia kwa nyumba hili kabla sijamjengea Mungu nyumba. Hanyuma ngo Imana mw'ijuru irafibura ibura mahoro ihamagara abantu muze mutegere izo Daudi afugira imbere y'inzu ikitabashwa yahawe yagabiwe. Ninde wari wahabwa ngo avuge ngo ikiti kimbereye cyari kibereye Imana. Mungu akafurahi sana akasema sikilizeni jinsi Daudi amesema, jinsi amepewa nyumba na akakataa ataingia. Je, ni nani miongoni mwenu ambaye amepewa zawadi akataa anasema hii hainifai? Ninde wari wahembwa mbavuge ngo izifaranga ariko zifaranga zibereye Imana reka maze ziheze data. Nani ambaye amepewa mshahara anasema pesa hizi hazinifai, acha kwanza nizipee Mungu wa mbinguni? Nabwe muri mukunanirwa n'icacumi ukamukanja nturuhumenya ko ari mu icacumi kamurya zose. Nyinyi ambao mnashindwa hata kupeana fungo la 10 unala zote. Imana izozireka izazitumura wirukane mushiki wawe ngo yakuroze ugenda aho banyoko wanyu batabana banyogokuru ngo bakuroze isubira itumure uruhe winjiriyo. Kiendelea hivyo Mungu atapeperusha na alafu utabaki ukikimbia nyuma ya masisters wako na jamaa lako na baada ni Mungu ndio ameyatenda. Sema amen. Amen.
imana ngo inezerererwa Dawudi Mungu akafurahia Daudi. aramubwira ngo Dawudi we Pia Daudi. Dawudi we Daudi. utekereje utuvuze gute Dawudi Je, umefikiria vipi? Umetamka vipi? imana irivugira avuga ngo uhereye mu gihe cyake Mungu akasema mwenyewe akasema kutokea hapo awali bawe wababu zako nabanaga nabo nilikuwa na wao bankuraga mu buturo bakamjana mu bundi walikuwa kinitoa mahali kwa hema wananipeleka kwa hema lingine banja bankura mu mwihema bakajana murindi walikuwa kinitoa kwa hema moja wananiweka kwa hema nyingine mubakubanjirije ntawigeze atekereza ico Dawudi we wale ambao walikuwepo mbele zako hakuna yote afikiria nane hayo wewe Dawudi ubikuye Dawudi lafu wewe Daudi umeyatoa wapi Dawudi ubikuye Daudi umefikiria hivyo kivipi Dawudi we ubituye hehe Daudi umeyatoa wapi hayo amuva Dawudi cecekagira mvuge nanje akamwambia Daudi hebu nyamaza nami imana niseme yamusezeranyije amasezerano 7,000 haleluya Mungu amemwahidia ahadi 7,000 imana iravuga irongera iravuga irasubira iravuga ngwishe guhetsa iramubwira ngo uhereye none ubwami bwawe bubaye ubwiteka amen Mungu ametabiria akamwambia kwa kukamilisha akamwambia sikiliza Daudi ufalme wako tokea leo utakuwa wa milele na milele haleluya sema amina imani himbazwe cyane yarira imukuraho sharije zose Mungu amemutowea shida zote kubera gutekereza kubakirima kwa sababu ya kufikiria kumjengea Mungu Daudi we akamwambia sikiliza Daudi haleluya mukuyaho sharije nimekutoa bila mambo yote ambayo atakulemea babahungu ba wale vijana wako abahungu ba wanakuwa vijana wako wale wasichana wako wamekuwa wasichana wako bandekerenije achia mimi uzozukoshanije uzozumuha yule ambaye atakuwa kikosea nitakuwa nimamwazibu mwenyewe kubigishanije uzozuba ubayo mimi ndio nitawafunza na waongoza yara nabayoboye nyi na ameongoza kugira ngo Salomo kugira ngo arusha abandi ubwenge uhereye abamutabanjirije n'abazamwerukira n'igihe ciwe muzamubwira ngo niki so kubana n'Imana unafikiria Mungu samewaongoza jinsi Sulemani alikuwa mtaalamu akaomba Mungu wa hekima na Mungu akampea na akaongoza wote na pia yeye Biblia inasema ya kwamba yeye ndio kuna elimu kuanza kwa wale ambao wamemwanzia na wale walikuwa kwa wakati wake na wale ambao watakujepo uraremerere mufite charge mumelemewa mufite charge je mmelemewa muri siri charge muri siri charge je mmelemewa tarusengero mfite hauna kanisa watekereje hejuru rusengero haujafikiria kuhusu kanisa tuwatekereje hejuru rusengero haujafikiria kuhusu kanisa murarusha wawa je mmechozwa murarushe mmelemewa nukubera ko mutaratekereza kubakira Imana ni kwa sababu hamjafikiria kumjengea Mungu muzamutekereza urusengero hamjafikiria kanisa nico gituma wenyine muri mu kwifunga ukamufunga umugore ukamufunga genda bakuremo umura bakaburire baheza imbwa hiyo inasababisha msizae mnajifunga msizae juu ya oga maisha ni shida zo kubasirisharije inasababisha na kulemewa igituma turisirishanje nukubera ko ndarusengero rw'Imana inayosababisha tulemewe ni sababu hatuna kanisa la Mungu arangira ngo igituma inzo zabi kasema inayosababisha haya tokee nyabona muzosoma igitabo cya Hagayi n'umuhanuzi bemera kuko iwango yakazanura akamavuga umunsi akamavuga itariki akavuga ukwezi akavuga umwaka huyo ni mnabii ambaye nukuri n'impamu amakuru yiwe ntabamona kanyoma na katoya ni nabii ambaye ninamkubali kwa sababu ametabiri akasema nyakati saa na mwezi na siku huyo ni nabii mkamilifu ambaye ninamheshimu haleluya sema amina we amen ayigira gucyangwa amina we nini hivi amen amen haleluya turagutoye wa mana we yego nagutoye wa mana we Mungu nimekuchagua nagutoye papa we Mungu nimekuchagua haleluya niragushanga turagutoye we turagutoye we haleluya 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 Amen.
wamana we muri Hagai. Tumekupata Mungu kwa kitabu cha Hagai. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Atukuzwe mwokozi wa maisha. Ahimidiwe mfalme wetu. Ahimidiwe baba wa mababa. Atukuzwe Bwana wa majeshi. Haleluya. Haragira ngo nimutekereza hejuru y'urusengero. Kasema mkifikiria kwa ajili ya kanisa, Ibibazo dufite byose birashira. shida tunayo zote zitaisha. Nimutekereza hejuru y'urusengero. Mkifikiria kwa sababu ya kanisa, Ingaruka dufite zose ni kubera ko tudatekereza hejuru y'urusengero. shida tunayo, matokeo tunayo, mabaya yote ni kwa sababu hatufikirii kwa ajili ya kanisa. Mutekereza Imana. Hatumfikirii Mungu kama. Muzoguma munyagwe. Kama mfikirii Mungu mtaendelea kuwa na hasara. Undi ukazana ifaranga wazishita gucyo umwana kamashuha. Ngo karashuha kino giti. Wengine ukileta pesa kwa nyumbani, zikifika mtoto anaugua, anasikia kichwa akamagira umuriro guhera. Anakuwa na moto kuanzia hapa ukageza mu mutwe. Joto mpaka kwa kichwa. Akakumuriro. Anakuwa na joto nyingi. Kama wiruka. Alafu nakimbia. Unakubitana. Unaenda hospitalini. Sana 2,000. Leta shilingi 1,000. Leta 1,000. Nitikeka. Pia na fare. Taxi gamwagiye mwiruka cyangwa moto. Na mmechukua bodaboda wala taxi. Ariko timukaza mfata moto. Msikwe mnachukua boda. Ariko mworeka kuifata guteni mukeye. Hari bambwiye hano ngo hari umugore wazuja kubyara, umugabo we yamamwuriza moto. Kuna mtu ameniambia mkewe alikuwa anaenda kujifungua, mzee wake kwa bodaboda. Yeme muzamwuriza abagore moto bagiye kubyara. Ipiki. Bodaboda. Wa mugabo yari sirisharish. Alikuwa amelemewa. Ngo barazana amaguru ngo agere hano indi ifata umugore arite. Ngo yicare ahamagaye pikipiki. Arengeje umugore amushize kuri pikipiki. Ipikipiki ziriana umudamu muri maternity. Ipikipiki mw'abanyamurenge. Tekereza wangu ipikipiki. Kuremewa. Kubera ko ntarusengero. Hiyo ni sababu ya kulemewa, sababu hamna kanisa. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Sema amina. Amen. Kubera ko ntarusengero. Kwa sababu hamna kanisa. Kubera ko nta maombi. Kwa sababu hakuna maombi. Kubera ko ndagutekereza Imana. Kwa sababu hakuna kufikiria Mungu. Kubera ko ntantebe ziri mu rusengero. Kwa sababu hakuna kiti kanisani. Kubera ko ntamabafura ari mu Kwa rusengero. sababu hakuna speaker kanisani. Kubera ko ntamakara ari mu rusengero. Kwa sababu hakuna tayari kwa kanisa. Kubera ko ibi bishaje ari misaka. Kwa sababu haya ni mzee. Kubera ko ibintu ari misaka. Kwa sababu mambo yamekuwa. Kubera ko mudatekereza urusengero. Kwa sababu mfikirii kanisa. Namara mukitekereza. Alafu mnajifikiria nyinyi wenyewe. Imana izabihuhisha umwuka mu mazuru wacu. Mungu atapulizia hayo na pumzi yake. Izo zitobora imifuko itashanyuye. Itakuwa inatoboa mifuko bila kukata. Itashanyuye. Bila kukata. Itashanyuye. Bila kukata. Hallelujah. 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 Arababwira ngo mva mbabwira umuti. Kambia sikiliza niwaambie dawa. Naho ndangirije nzobabwira imigisha iboneka mu rusengero kubakira urusengero. Arababwira ngo mva mbabwira umuti. Akamwambia sikiliza niwaambie dawa. Genda mutekereze ndabaheza umukoro. Enendeni mfikirie nitawapea mtihani. Arababwira ngo umva. Kambia sikiliza. Noneho rero. Kwa hiyo sasa. Ubwo bimeze bityo. Ikiwa ni hivyo. Uwiteka Nyiringabo aravuze ati. Mungu wa majeshi anasema. Nimwibuke ibyo mukora. Kumbukeni mnayoyatenda. Genda utekereze icyo ukora. Enda ukumbuke lile utalitenda. Tekereza imirimo yawe ko aba mw'Imana. Fikiria, tekeleza kazi zako kama Mungu. Tekeleza kama kwa utajiri wako mna Mungu. Fikiria kama kwa mikono yako mna Mungu. Yavuze ngo n'abarya bakoresha amaboko ngo byari byarabuze. Abare bafite amakampani y'amavuta ngo barahomba. Amakampani ngo akamahomba gashira. Ibintu birashira barya bose ngo kugeza ku watu wa mikono. Nabo bari bagira watu wa mikono. Hagai amesema wale wote ambao walikuwa na kampuni zote zilienda hasara. Pia na wale ambao wakitenda kwa mikono yao nao pia wameshindwa.
natwe turimo abantu ba mikono na sisi miongoni mwetu mna wale ambao wanatenda na nimukaza mikono yao. gutekereza ngo kubera ko ufite bikeya ngo nuko uri umuntu wa mikono oyayi nuko gusura umuntu utazutekereza hejuru y'urusengero. Usifikirie inayosababisha ukuwe na mapato machache ni sababu wewe unafanya kwa mikono, ila fikiria kwamba ni kwa sababu hauna kanisa. Biblia inavuze ngo genda utekereze. Biblia inasema enendeni mfikirie. Imani iravuze ngo Uwiteka Nyiringabo aravuze. Uwiteka Nyiringabo Mungu wa majeshi anasema ngo genda utekereze ibyo ukora. Uende utekeleze uyatendayo. Genda utekereze hejuru y'urusengero. Fikiria kwa ajili ya kanisa. Genda utekereze hejuru yo gukorera Imana. Fikiria kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Genda utekereze kubanza Imana. Tekeleza Mungu awe mbele. First tabu umugore. Mke asiwe wa kwanza. First tabu inda. Wa kwanza asiwe tumbo. First tibe rent. Ya kwanza isiwe rent. First tibe inyama. Ya kwanza isiwe mboga. First tibe imyenda. Ya kwanza isiwe mavazi. First ibe Uwiteka Imana. Jambo la kwanza liwe Mungu Mwenyezi. Hallelujah. Hallelujah. Uwambere b'Imana. Wa kwanza awe Mungu. Imana ribi yambere. Mungu awe wa kwanza. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Duweze cyubahiro. Tumpe Mungu tukufu. Hallelujah. Hallelujah. Genda utekereze ibyo ukora. Enendeni fikiria ile Hanyuma unayotendayo. uzorebe ukuntu Imana izogukuraho ushaje. Alafu utaangalia jinsi Mungu atakutoa kulemewa. Zababwira uburyo imigisha y'Imana izitanga ku muntu watekereje urusengero. Muve hasigira dusenge. Nitawaambia jinsi baraka za Mungu zinaja kwa mtu yule ambaye amefikiria kanisa. Muve hasigira dusenge. Simameni tuombe Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Yemenda mbatuye igitabo cya Hagayi. Wapendwa ninao si mwenendeni msome kitabu cha Hagai. Wa ugenda usome igitabo cya Hagayi. Soma kitabu cha Hagai. Urugo ruramara ukorohera wowe ukirutangiye. Wewe ambaye umeanza boma mpya itakuwa rahisi kwako. Data aragukuraho ushaje. Mungu atatoa kulemewa kwako. Hari abantu batazi ko Yesu azakuraho ushaje. Na watu ambao wajui ya kwamba Mungu anatoa kulemewa. Uriya mugabo yavuze ngo ubu nyine we ngo ntacyo yokora ngo tuyokora habe n'ikibiriti n'isindano. Kibiriti n'isindano bibamwe ubuhanga bukomeye. Mzee huyu amesema siku ya leo hawezi fanya hata kiberiti. Usibye. Sipokuwa hayo, tubeshejweho na bino dukora. sisi hatuishi kwa yale ambayo tuyatendayo. Tubeshejweho n'igihe twubatse urusengero. Tunaishi kwa wakati ambao tunamjengea Mungu. Twatekereje hejuru y'urusengero. Wakati tumefikiria kwa ajili ya kumjengea Mungu kanisa. Sema amen. Amen. Sema amen. Apotre Gitwaza yaravuze bamubashije umutungo we n'akazi akora. Apostle Gitwaza alipojibu kwa swali wakimuuliza pesa anazo na kazi anayofanya, arababwira ngo ndakazagira. Kawaambia hana kazi yoyote. Mutekereza koko kwinjiza ifaranga. Mfikiria yeye ambayo itamuingizia pesa. Akazi mwoshira muri ubwenge no mu bwonko cyangwa mukagakoraho ndagari. Kazi ambayo unaweza gusa wala kufikiria. Nda banka zaja guhembegwa ngo avuge ngo buri kwezi araja guhembwa. Hana benki yoyote ambayo anaenda kila mwezi ili aweze. Arababwira ngo abe n'umugore wewe nawe ndakaza akora. Akasema hata mke wake hana kazi yoyote. Sema amen. Amen. Arababwira ngo ariko Kasema lakini sinobabwira ko ndafite ifaranga. Lakini siwezi kukuambia kwamba sina muri pesa. konti zo ndazo mwobona. Kwa account hamwezi pata. Ariko ndazifite. Lakini ninazo. Azifite gute? Je, ana pesa kivipi? Imana yamukuyeho sharje. Mungu amemtoa kulemewa. Ejo bundi Ruben yaratubwiye hano. Juzi Pastor Ruben ametuambia. Aratubwira umuhamya aravuga ngo Imana izisubiza mu buryo butangaje. Akatupea ushuhuda ya kusema Mungu anajibu kwa namna ya ajabu. Imana irashobora kutaguha ifaranga gutya an space. Mungu anaweza kutokupea pesa hivi ya kugusa. Arashobora kutaguha ifaranga ngubare ubike. Hawezi kupea pesa ili uweze kuweka kiwango fulani. Ariko agakuraho sharje. Lakini anatoa na kulemewa. Narazumbishije cyane. Nimeyasikia sana. Kuvangeze muri iki gihugu sindakora habe na hamwe gutya kure. Kindavuga ngo kuvangeze muri iki gihugu kuva mvutse kugangana gutya. Sindakora ahantu ngo bampembe habe n'umunsi. Nizaliwe hadi leo sijapata mahali ya kufanya kazi ili waweze kunipea mshahara hata siku moja. Sindabona ukuntu umuntu yoza akavuga ngo wakoze akiri faranga. Sijaona mtu ananiambia umefanya kazi chukua pesa na kulipa. La. Ariko Imana
lakini Mungu, ariko data lakini Baba yankuyeho shari, amenitoa kulemewa, ananitunza daima. yeye aranunze iteka. Haleluya, Haleluya, twese cyubahiro. tumpe Mungu tukufu. Mwotekereza ko umuntu yobaho akangana gutya, ndi hafi kugeza imyaka 40, sinzi imyaka isigaye. Mukuru wanje urabizi imyaka isigaye? Hasigaye imyaka mikeya, umuntu yogeza imyaka 40 atarahembwa yamara agatunga urugo n'abana. Yeme ndibana gasesi, ndibana bana n'umuryango wanje. Zobaho wa mwabitekereza ko byobaho, ariko ndababwira ngo bibaho, birashoboka. Sema amen. Amen. Imana izikuraho shari. Mungu huwa anatoa kulemewa. Iyo utekereje kuri we nawe azagukuraho shari. Ukimfikiria tu huwa anakutolea kulemewa. Ukora bikeya bikibura byinshi. Huwa unafanya jambo ndogo inaleta faida nyingi. Utanabona icyo ukora ikagukuraho amashari. Na kama hauna jambo la kutenda inakutolea kulemewa. Nabwiye abandi ndababwira ngo ukunda unasomye, ukunda Imana iziyezagira umuntu uri gukora. Nokora gutya no kwamangira kampuni. Nimesoma nikaona jinsi Mungu anabariki yule mtu ambaye ametenda. Nikasema nikaambia wenzangu, nikitenda hivi nitaweza pata kampuni. Ariko Imana yanze konja mu kazi. Lakini Mungu amenikataza kwenda kazini. Akazi kwari kugira ngo mbone inzoza ndya nyambare nyishuri inzu. Irambwira uraja mu kazi nico kazi kaza siko mwebwe. Siko kaza gakora. Sizi manza kaza gakora. Yesu azazinkorera. Imana yo mwijuru nishimwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Nimutekereze, nimugende mutekereze. Ubwira wanyu ngo twize mutanu mukoro mutane defwa yo gutekereza hejuru y'Imana. Hejuru y'icyo ukora ku bugingo bwa kubuzima bw'Imana. Icyo ukora mu nzu y'Imana. Hanyuma ubuzima bwawe Imana irabufata. Nakira ijambo ry'Imana. Amen. Atagitare gikomeye. Imirimo y'amaboko yawe yegaragaye mwami data mu ijambo ryawe. Duheshe kumva aya makuru ya Hagayi, duheshe kumva amakuru y'ijuru. Mwami data nyiribihe, Zerubabeli yicaye ngo ahinda umushyitsi arayumva, ngo arahaguruka. Mwami Yoshua arayumva, umutanzi arahaguruka, ngo abaturage bose barabyumva barahaguruka. Mwami data nyiribihe, barabyumva ngo bubahe Imana, baca bugufi ngo bumve ko Imana ivuze. Mwami data nyiribihe, bahindurirwa amateka. Izi ngaruka zose Mwami data turasaba kugira ngo ubashe gutanga gutekereza Imana mu mitima yacu. Dutekereze Imana mu gitondo na nimugoroba, tubashe kugira icyo dutekereje, tubashe kugira icyo dutekereje. Hesha aba bose gutekereza Imana, baheshe Mwami kumva aya makuru, maze batekereze icyo bakora, batekereze icyo bokora, batekereze aho bohagarara, batekereze Mwami data inzu y'Uwiteka, batekereze Imana, batekereze kubakira Imana, batekereze guhinduka inzu y'Imana, bahinduka inzu y'Imana, bahinduka aho Imana yotura, bahinduka aho Imana yoba, bahinduke Mwami data nyiribihe inzu y'Uwiteka. Maze Mwami data ubashe guhindura amateka, uhindure zino ngaruka zose zituveho. Urakoze Yesu Kristo Mwami w'abami. Data tukukuriye ubwatsi, turakuzamuye Mwami data nyiribihe, ushimwe kubw'aya materaniro y'uyu munsi. Mwami data uhimbazwe, Mwami data mari indirimbo zaririmbiwe aha turazigutuye wa Mana we, amasengesho yasengeye aha turayagutuye data. Mwami kukubyinira kwabaye aha turabikweguriye, ni wowe nyirabyo. Mwami amaturo yabaye aha na yawe Mwami Yesu Kristo w'i Nazareti, Mwana w'Imana isumba byose, ushimwe kubw'ijambo ryawe. Mwami data ridukebuye, ritweretse aho tubona Imana. Ubuhanuzi bwiza turabwakiriye Mwami data nyiriwe, turabwishimiye. Ushimwe kandi wabwe icyubahiro, ingoma yawe yogere Mwami data nyiribihe, utamaraki huku na kule. Mwami mu izina rya Yesu Kristo wamamare, ubwami bwawe bwamamare, ubwami bwawe bukwire muri iyi mitima, bukwire Mwami data muri abo bose baraha. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Fasha umwanya wo guhezagira itorero rya Kristo, fasha umwanya wo guhezagira Mwami data wa bose bakumvise. Nani na watakira kila heri na hodari. Baba uwajalie mengi mema Bwana wa
mabwana ubahesagire bagenda ubahesagire bicaye ubahesagire baryamye ubahesagire mu ntekerezo ubahesagire imirimo y'amaboko yabo bazaheresha mwami ubahesagire ugendane nabo mu mabarabara hirya no hino mwami data ubarindisha ukuboko kwawe kiganza cyawe kibe hejuru yabo uwaze kwifuza kwabo mwami data ubagasanire iburyo n'ibumoso bahesagire mwami data turanezerewe turahesagiye kuko Dawudi yahesagiraga Yerusalemu turahesagira mwami kuko Salomo yahesagiraga Yerusalemu bamaze kugutambira bamaze mwami data nyiribihe kunezerwa ngo bahesagiraga abana babo bahesagiraga Yerusalemu ndahesagiye itorero rya Kristo ndahesagiye mwami data iki gicaniro ndahesagiye Kenya Nairobi ndahesagiye Afrika ndahesagiye isi yose ubutumwa bwiza bw'amahoro ubutumwa bwiza buruhura imitima mwami data bugendagende hose ni mu izina rya Kristo Yesu dusenze twizeye iteka ryose amen. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gukomezwa n'umwuka wera bane namwe none n'iteka ryose amen.